Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Em nak kalian jangan ngayang tay ha jan yang dia ngai kali ke jeng speed lalong palat. Dia marsin speed nang tu nomot kala ya be direct sesurak ko si nang ni kajaan no hi yos no tong basawa bahap sako. Ha do sako. Kapor ikan tay ga. Kapor di bangadang ya phone beri ke kadan hi. Kanungot igitan hapo kali. Arnut kibla ya rap ngai kibla mi. Kat kung berjumpa jeng ini ke dikenai Sopo San. Kenai Sopo San. Ti marsin jos no kum tati nga wud ngawan merek sani ti ai kublay kini CRP kan nang kila istom ti wud kila awan nang tai wud kila no satu kila akit kila aba tenga marsin nyerap itu pada tenga wud ngapun awan jerai ti awan jerai itu kalau awan kulai wud klara musibah. Dina kila CRP kila pun kila penting kila hayu. Berapa tu orang kini dekat.